Kakalat yung king social media ang video ay ni ing lalaking at suking video, tatala niya malating plastic pack na ating crystalline substance na aman wandang iligal na droga at apin kano iti ay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iti kukulait daring hakbang ng maisog Los Angeles, California, king mera patarari daki United States. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Pepperwell Day may sabing video mapila namong oras mag-umpisa na yung State of the Nation address niting Lunes, July 22. Kilala yung grupo ang tibong taga-suporta daring Duterte. Agad naman Pepperwell pasyagin Department of National Defense na fake yung may sabing video. King meto nga Facebook post, sinabi din na fake o aliya tutuing video at meto yung maliciously crude attempt yakano iti bansira ng Administrasyong Marcos. Makanyang pamana, mapipitla na rin komento daring netizen at publiko yung videong iti. Ating mapila naman walang tutuyak habang atin namang sasabing artificial intelligence o AI generated ya. Nilapit niya yung CLTV News team kang Ruston Banal, ikabalay na interdisciplinary artist but abalo nung makanano yung pamanuriking at authenticity daring video. Number one really is i-identify tamo itang provenance na nitang material. When say provenance, nakunin mo ba din nanin timestamp na nini. At saka naning file format na para abalo tamo nung halimbawa suspected AI kasi yung AI nung baga din yung sariling framework o structuring file para abalo yan nung gimitanan ding AI or nung raw footages siya nanyang klaseng formatted and structure na makanyan. So what I mean is, makasakaliguang mag-conclude just by seeing the video on social media because to begin with, we need to download the video first before we can make assessment. Ali mo rin kano kararagling abalo ng tutuya o AI-generated ng meto nga video, uling makabay yung proseso dapat gawan. Kasi when analyzing videos ng makanyan, lalo na ng political aside from provenance, very important yung kasi itang intent. Now, if it is an intent to create a propaganda, aning kasi kanitang kaya, itang construction na ng image to favor itang narrative tamo para maging successful tamo ketang buring ipakonvey tang message. Para mag-agree lang ang tao, di ba? That itself, barag-bilang factor king analysis ito At the same time, nung ipalubyan kitang outsource intelligence framework, nung nakata natin tamang tools to identify it, investigation data, forensic investigation data. Now, nung na-investigate yaman, para ka rin niya gamitan ito para disprove ba na tutuya or ali. Nung disprove na tutu or ali, that's just a single part of the whole investigative process. Dagdag na pang banala, kailangan maging mapanuri ka ring akakit yung social media, lakwas ng ating content at inyong political agenda. Yes, very important yung talaga yung image literacy king communities, especially karang gagamit king social media. Kasi magagamit kasi social media, lalo na kay makanyan king political propaganda na. Now, siguro yung dapat tamong lawen kay makanyan is to not simply conclude, not simply make a conjecture just because you're seeing it. Because those kinds of things, basta mo pwedeng investigate without the proper knowledge na nitong mag-investigate because it needs expertise. So once na yung netong tao, kabudya mo mag-conclude na makanyan yan. Kasi nakaliwan sa yan AI Nanong talk mo na AI nanong reason na AI Can you show a step-by-step methodology? Pwede mong i-prove kaya kami na makanyan yapin? Nanong tools yung ginamit na? Dakalaran tools AI. Nanong klaseng approach yung ginamit ng
pa mag-augment kitang video, da kalaklase makanita. So if we are aware na ating makanining technology, Samantala, sinabi na mo rin ni Department of Information and Communications Technology na deepfake ang video na masagli mong atukal king simpleng tools application na akit online. Asahan na kanuing pa magluwal da ka rin dakalan itutong video, paulin ni paratang election season at itiing bantayan ni ka-departamento, kaya beding aliwa pang law enforcement agencies. Yakupik ako yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.